Енді мен сізге бір сұрақ қойғым келіп отыр. Сұрағымызды басқа салаға бұрып. Мысалы, шетелдегі қазақтардың ішінде, кезіндегі кеткен қазақтардың ішіндегі Оспан Батырды білесіз, иә? Оспан Батырдың досы Нұрғажай Батыр, Есілқам Тайжы Батыр, мысалы, одан басқа қандай батырларымыз бар? Соны біз бүгінгі таңда солардың атын шығарсақ, сол жөнінде сіз қандай жұмыстар атқарып жатсыз, айтып өтсеңіз. Мысалы, кейбір мысалы көбінде жастарымыз, көп адамдар шетелдегі мысалы батырларда тек қана Оспан Батырды біледі. Иә. Басқасын білмейді. Басқа батыр бар екен. Сіз осы жөнінде түсіндіріп, мысалы жаңа батырларды айтып өтсеңіз. Енді бір жақсы тақырыпқа ден қойдыңыз. Өте дұрыс айтасыз. Бізде енді көбінде жастар Оспан Батырды біледі. Бірақ оған да шүкіршілік етуіміз керек. Сырымбек бауырым. Өзің жақсы білесің, кеңестік кезеңде Оспан Батырға да тыйым салынған. Yani Kazakistan'da Osman Batur туралы hiçbir kitapka kirmegen, aytılmagan. Sonduktan endimine tevessiz кезеңде tevessizlikten şafakat olsun da dep bilemiz. Hazırgı tanda Osman Batur'du Kudayga şükür bükül Kazakistan biletim boldu. Tipte dünya yüzü biledi Osman Batur'du. Ben de bunda da meni azlap ülesim boldu dep oylayman. Ütkeni benim 2008 yılı bir kitabım çıktı. Nurgojay Batır'ın esteliklerinde Osman Batur degen. Bu Osman Batur'un candağı özünün kengeşçisi bolgan Nurgojay Batır. 10 yıl birge жүрген kasında. Sol kımayta da Nurgojay Batır. Bu gösünün canında 11 kolbaşçısı oldu deydi. 10 yılda 11 kolbaşçısı oldu. Yani biröv şahit bolat, ikincisi kolbaşçı bolat, o şahit bolat. En son 11. komisarı, kolbaşçısı men edim deydi. Başka onu kayıtsız oldu deydi. Sonra men Türkiye'ye jettim dep, o öte akılda adam edi. Özünün köp biletin bilette, olsun men bir kaltırsam. Sizin can suradı kay Batır. Nurgojay Batır öte mağızdı. Bu gösü tek gene Batır emez. Öte çeşen adam iken. Gene bilesizler, Batır askeri adamlar sözlü köp söylemeyin. Az söyleyin adamlar buladı. Odan bir engime sorarsanız da eren aytadı. Kança Batırlı istese de men istediğini aytpaydı. Bunu başkalar aytadı, özleri aytpaydı. So şekilde Nurgojay Batır öte şeşen. Kuday Tağala oğan batırlıkta veripti, şeşenlikte de veripti. Bugüsü so bilgenlerin mağız ekenin biledi. Ben közüm tirisinde bunları kaltırayım tarihka dep. Sodan osu körgen bilgenlerin benim apayım var. Gülçin Çandarlıoğlu degen. Bugüsü dosyent gezinde Osman Batur'u zertleyim degende sonda Uygur'un yetekçisi var. Aysebek değildi Kazak. Türk'ünde İsa Yusuf Altekin'deydi. Soğusu hani kızım depti sen Zeytinburnu'nda bir Kazak var. Nurgojay Batır degen. Bugün çügesine deyin bile sen soğan bar su aytat dep. Soğan barıp apayımız 2-3 ay engimelesip son sürü baktı. Bırak jas gezde onu kitap kıp çıkar almay. Jas ulgayganda men şakirti bop dosyent bop жүргенде mağan berdi. Bavrum, buna senlerin batırların Nurgojay turalı estelik, sen buna kitap kıp çıkar dep. Sonra o kitapçı çıkardık. Keyin artınca üyünden tağı bir estelik çıktı. Bu Kazak şeken. Tağı tolgu eken. Sonra onu mağan otbası verdi. Osman'da çıkarıp verdi. Sonra Astana'dan 2008 yılı çıkardık. O kitaptın adı Azatlıktan Öşpes Ruhu Osman Batur dep ataladı. Ben sizlerge aytayım. So kitap çıkkanga deyin Kazakistan Osman Batur'ga sengen yok. Osman Batur rast batırma, ötürük batırma biz bunu saat vaktinde estimedik. Tevessizden geyin Mongolya'nın Kazağı, Türkiye'nin Kazağı, Kıtay'ın Kazağı'na aytadı. Endi sol bu Türkiye Kazağı, Mongolya Kazağı, Kıtay Kazağı köp aytat Osman Batur dep. Bırak bizge kenges vaktinde bulunday batırdı biz estimedik. Bu rast batırma, ötürük batırma dep senbeydi. Benim oyum şeydi. Bunun da sebebi var. Ütkönü bilesizler tevessizden geyin
Қазақстанда ne көбейіп кетті? Батыр көбейіп кетті. Тәуелсіздіктен кейін кейбір азаматтар қалтасы пұлға толғаннан кейін, байығаннан кейін өзінің ауданда біраз мықты болған адамды ақша беріп жазушыларға, тарихшыларға оны көпіртіп жазып үлкен батыр қылып, жан-жақты көп батыр көбейіп кетті. Енді сонда Қазақстанда азаматтарды солай ойлаған болу керек. Бұл да мына біздің Түркия қазағы, Қытай қазағы көпіртіп жатқан батырдың бірі ғой. Ол бір ауданда жүрген, мылтық алған, қолына бір-екі Қытайды ұрып соққан жігітті батыр деп жүрмекен деп ойлаған шығар деп ойлаймын енді. Бірақ менің кітабым шыққаннан кейін бұл өзгеріп кетті. Неге? Өйткені менің кітабымның бір ерекшелігі бар. Мен сол Нұрғожа Батырдың естелігін, о кісі кезінде Қытайдан бір жазушы келіпті, соған жазылған екен. 4 әріппен, араб әріптерімен қазақша. Мен оны Клиссаға транскрипция жасадым. Және де әрбір Нұрғожа Батырдың сөзіне деректермен салыстырдым. Мысалы үшін Нұрғожа Батыр 42 жылы біз Монголия президенті Чойбалсанмен кездестік. Онда Осман Батыр ананы айтты, Монголия жағы мынаны айтты, келісім болды деп өзінің естелігінде айтады. Мен сол естеліктерді халықаралық кітаптардан, архив деректермен салыстырдым. Тіпті Монголия президенті Чойбалсанның естелігін таптым. О жерде бар екен сол кездесу. Тағы оның бір армия генералы қатысыпты. Оның естелігін тауып алдым. Біздің Монголия қазақтары кезінде оны қазақ тіліне аударыпты. Сол деректермен салыстырып бердім. Бүкіл неден. Сонда Американ деректермен салыстырдым. Неміс дерегімен, Француз, Түрік, Қытай көптеген деректермен салыстырдым. Сонда барып Қазақстан ғалымдарын көзі жетті. Бұл бір аудандық батыр емес. Өйткені ондай батырды Америка не керек қылы? Бұны Француз жазып жатты. Монголия президенті жазып, демек бұл дұрыс екен. Міне Нұрғожайдың айтқандарын бәрі де өтірік емес, шындық. Соныменен бұған Қазақстан ғалымдарын көзі жетті. Бұл рас үлкен батыр екен, халықаралық батыр екен деп. Соныменен бірінші халықаралық конференция 2009 жылы Алматыда өткізді. Онда бауыры кім өткізді білесіз бе? Осы сен жұмыс істеп отырған дүниежүзі қазақтар қауымдастығы. Сол кезде Талғат Мамашев ағамыз басы болып отырған. Сол кісінің ұйымдастыруыменен ғалымдар қосылып 2009 жылы үлкен конференция өтті. Ол конференцияның аты да менің кітаптан алынған. Азаттықтың өшпес рухы Осман Батыр деген. Оған мен қатыстым, Қазақстандағы ғалымдар қатысты, күшті бір конференция болды. Оның да кітабы шықты. Мына кітапханадара барсаңыз бар, біздің баяндамаларымыз бәрі сонда. Сөйтіп біз Осман Батырдың халықаралық деңгейде үлкен батыр екенін Қазақстанда мойындады. Оны әлем былай да бұрындан мойындап отырған. Енді бұл жерде bizim әңгімеміз Нұрғожа Батыр туралы болып отыр. Енді әлгі кітап бізде бір жақсы не болды. Кітаптың тұсаукесері Евразия ұлттық университетінде. Сонда ағаларымыз айтты. Сонда Абджанов ағамыз айтты. Сол тұсаукесі. Әбеке деді, мына кітаптың екі үлкен құндылығы бар деді. Үш үлкен. Біріншісі, бізде де бүгінге дейін деді, көтерілісшілердің аузынан қалған бір дерек жоқ еді деді. Мысалы, Кенесары хан дейміз. Бірақ ол туралы өзінен жанда бір көмекшісінен естелік қалған жоқ. Біз бұны орыс деректерінден тауып, одан білеміз. Ал міне бірінші дүркін Осман Батырдың 11 жыл бойы басы қасында 40 жыл тауға шыққанда алғашқы серіктен бірі Нұрғожа Батыр екен. Соңғы ол ұсталғанға дейін қасында жүрген тағы Нұрғожа Батыр оған дейін. Ең сенімді серігі. Міне сол кісінің естелігі өз аузынан жазған. Бұл жағынан құнды. Екінші тұрғыдан мына Нұрғожа Батыр өте шешен адам екен. Мына кітабыңызда ауыз екі қазақтың әңгімесі тұр. Қалай айтқан? Сол күйінде мына қағазға түсіпті. Bir ауыз екі әңгіме қазақта қалай айтылады? Міне Нұрғожа Батырның үстіне көруге болады. Үшінші құндылығы деді, әбеке мынау сіздің деректеріңіз деді. Дүние жүзіндегі бүкіл Осман Батыр туралы деректерді тауып, кітапқа кіргізіп, сіз мына ғылыми түсініктенімізде бұл кітапқа ерекше құндылық беріп отыр деген сөздерді айтты. Және бұл кітапта тағы бір Қазақстан тарихына қатысты өте құнды өзінше мен ашқан бір жаңалық бар.
Hı hı. Özlerinizler bilesizler 49. yılı Semey'de, poligonda Stalin algaçlı atom bombasını jardı. Aha. Sonda öcürü uran kaydan alındı bilesizler mi? So bizim Altay tavlarından alındı hareket. Buna birinci dürkün osu kitapta kırıp otur. Hı hı. İlken ben bana aytdım. Amerikan konsulu Douglas McCannon'ın Hı hı. Mao'dun Kızıl Tönkörüsü'nden alın kaçıp ketpey Ürümçi'de jürgen bir sebebi soğuken. İlken Ha. Amerikalılar bilesizler. Ha. Nagasaki, Hiroşima'ga atom bombasını taslagandan keyin o da bir strategiyalık karar kabuldagan. Amerikalılar bulay degen. Bu atom karuvu öte kuşlu karuvu eken, bu karuvu tek bizde gene bolu gerek. Baskı eldin jasavına biz uluksat etmeyimiz, Hı hı. depti. Al ikinci çakta Stalin o karuvu görgenden keyin, o da KGB'nin bastığı Beryan'ı çakır baktı. Lavrenti Berya'ya aytıptı. Sen osu karudu kaç sende jasap çıkarasın dep. Bunun josparlarını urlaysın kaç sende dep. Sonra ben Sovyetlik şpiyonlar Amerika'dan atom bombusunun josparlarını urlap ekip bunu jasay bassaptı. Bunun barlığını Amerikalılar bilip koygan. Hı hı. Burası endi buna Kengesi Odağı bu karudu jasap jatır. Hı Bırak bunu jasay alama, jasay almayma. hı. Tabıslı bolama, bolmayma degen surak boptu. Sonmen budar algaçkı test Kazakistan'da menen Dağıs Makkınınga osu hizmetli verdi. Sen hani Ürümçi mağında jür şegara boyunda mına dar bitirdi jakında test jasaydı. Hı So hı. tabıslı bolama bolmayı dep son menen Dağıs Makkanının sol nege şegara boyunca özün arnalık kondurgularını koyuptu. Son menen 29 Ağustos'ta bomba jarılganda 2-3 günden keyin sonda radyasiya uçkunları kep sol agisin nelerini kepti kondurgularını. Somen ogusu report beredi Amerika Kurama Ştatlarına. Argıcak'ta Alaska'da Amerika Kurama Ştatlarının uşaklar uşat. O da buluttan radyasyanı alıp o da report beredi. Somen 15 günden keyin Amerika Prezidenti Truman elemge cariyet etti. Mine Sovet Odağı atom karunun algaçkı sınakta Kazakistan yerinde jasadı. Mine bu derekte algaçkı Kazakistan'da gılmı aynalımda osu Nurhoca'yı batırdın esevlikleri arkalı kırıp otur. Onu Nurhoca'yı batırdın bir erekçeliği cadı öte kuşteken bağırım. Bugün Hı sizde hı. öte kuday vergen cat var. Estiyen bir nersesin, körgen bir nersesin, saatı minütüne deyin cadında saklap mutbaydı eken. Onu kaydan bilesiniz desin, mine kitapta. Kitapta saat, minut, ölgen adam armiya sahni bärini keltirip otur. Bugüsü de okuw tokuw jok. Bir kundelik ustap otur deseniz jok. Ben jadından aytkan. Sonmen keyde sen beysiz. Bugüsü oydan soğup oturma deysiz. Men bırak agi kılmı tüsünükleme berip şet eldik dereklermen salıstırsam bir yerden çıkar. Misal şun çoy balsam men kezdesüde Nurhoca'ya Batır, Osman Batır anan aytdı. Çoy balsam mınan aytdı degan sözler Çoy balsın kitabında da sol. Kudu aynı. Hiçbir özgürlük yok. Aha. Sonda tan kalasın. Ne diyeyim ben baladarına soradım. Hı hı. Kacıkan degen balası ve Kacıkan senin atanın jatıkan oy bayağı öte kuştu olasın. Bir narseni mutbaydın dep. Odar da moyunda otur. Jane Nurhoca'yı otur. Öte batır adam. Baladar aytat biz o kişinin arkasını yukalaganda, arkasını açkanda 9 oktun tesiri var eken. O kişinin artçağında. So kitap esnekte de var. O ok diyedi. Baradı 10 gün demaladı, emdeledi, 10 günden kayta cügürüp şepke cügüredi. Sonda 9 ok deyip ticarttıkka 9 oktun tesiri turet köretimizdeydi. Sonda Nurhoca'yı batır, Ulu batır. Bırak men jas kezimde yine avulda köretimiz Nurhoca'yı batırdı. Bırak o özümen tarih emespin. Köp narseni bilmeyimiz. O gün o kişinin de Karapay'ın şaldım biri dep cüretimin. Bırak onun 5-6 ulu var. Eyüphan degen ulu benim zamandasım. Ben o benim joldas bop. Anda sana oynap Kıdır büyüne barıp turuş edim. Jas kezimdi. Tarih fakültetinde okup jürgen gezde. Sonda marhum Nurhoca'yı batır meni erekçe jakсы görüp, şay verip, balam kandaysın, sen ne degen jakсы tarih okup jürsün. Benim baladarım tarih okumay koydu. Okusa dep armanda verdim dep sonda tarihçilerdi jakсы göredi eken.
Biroq o кезде men onun Osman Batır'dın Üzengüles yoldaşı ekenini bilmeyim. Bütkeni o Ha. кезде biz avluda жүргенде бүкіл аталарымız сондай әңгіме көп айтатын. Biz Aha. Қытаймен сүйтіп атыстық, бүйтіп атыстық, ана тау, мына адырдың басында деп, Нұрғожа Батыр да сүйтіп айта береді. Оны Hı biz hı. дедік енді көп ақсақалдың бірі екен деп, бірақ ол кісі 86 жылы қайтыс болды. Hı hı. Бірақ Құдайға шүкір ол кісіден жазбаша естелік қалды. Biz onu ол кісі қайтыс болғаннан кейін бір 20 жылдан кейін басып шығардық. Бұл өте құнды мұра. O kişinin kol defteri Hı hı. sizin esinizde olsun. Hazır Baladar'ın kolunda tüp nuska. Töte harflerine yazılgan. 200 betlik defter bul. Ben Baladar'ına buna da kenges verdim. Avrum dedim. Buna defter çoğalt betet. Buna kalktım burası, buna kundum bura. Siz bunu Kazakistan'ın memleketlik arşivini ötküzünüz. Sözcerde mengi saklalat. Deva ettim. Hı hı. Bunu Kazakistan'ın arşiv hizmetkarlarına da aytdım. Buna defterde alınızlar dedi. Hı hı. O üstte beretim oldu. Cağız Oğuzlar'a ayttı. Biz bunu Astana'ya barıp Nemis Almatı arşivke öz kolumuzdan ötküzümüz gerek. Sonuçtan siz aytınız bizi şakırsın. Hı hı. Biz bari kolumuzdan ötküzek atamızın defterini. Bir жақсы demen, resimmen bu defter atağına layıktır dedi. Bırak arşiv hizmetkarları akşamız yok, algıza almayımız deyip o üstler oğan köp men bermegендей oldu. Bırak benim oyumşa bu Kazakistan arşivine gerek dünya Osman Batur turalı onun en mıhtı Üzengüles Batırı Nurgocay Batır. Bir arşivden mesela bir askeri müzeyde Nurgocay Batır'dan fotosunu ilip hani defterin koysa nur üstüne nur bolar edi. Bu tarihte silahgandık bolar edi. Bu da azamatların oyunda жүрсекен деген тілегimiz var. Өте қызықты болып жатыр сұхбатымыз аға.